Take it down, take it down, take it down, take it down. Hlekana iming sa rong kanalo na FM yikoki dai ngatwala kese ming sa rong kanalo na FM ko chaweta ko lang sa teacher ko kan hlekana skuran idai anala ko itwa sound ya le anala ko itwa sound ya le ikokin okay ntai timala local committee ngwale kama msurtana ming sa rong kanalo na FM ko mkela ko lang sa teacher ko ngaba ko ning sa la Gauteng Pumalanga Northwest Limpopo na kumagi audio streaming yam kanalo na fm.co.za mina ni kalanga pet matebula ngwana smart waji mo tlango mo tano chacha na makula lewantandazi ekutisala nako Afrika wa Vulavula ekutisala wana twi kusuka haleno Skukuza camp Kruger National Park nkeseri mwanyango nano ngako wa swarti mefambini kensani mbale na digest wandi di cool min how pote timersa sola aga Skukuza na akwa hai aditimeli kwa makako aningo mufungo longala engesutisi kalangani mpela na sutisi mixer omkanalo na FM akomkela kanongona ko usaseka nongona ko Afrika wa Vulavula hlekando timakatitele litila bakakubula hitona Dr Nandipha Magudumane bakubabjeriwe ditolo kure leswi swa ku va miya mahlweni na ku tengisiwa ku amkhomo wa nkahle swi ku yini ku na lama nga ta humelela kona se swi nga leswi hi veteni hi swi tshika se na sweswiwani va swi tshikini hi ndlela yoyoleyo se leswi va nga swi tshika hi ta kota ku va hi vona ku swi vula yini ku ya mahlweni kasi mani kheli khumalo na vo veri a va ha tingeni loko swi ta ka timhaka ta ku tengisiwa ka lava va hetliwaka ku dlawa ka senzo meyiwa leswi vulaka ku va nga hetelela va nga va ngemboni ku ya mahlweni ku ya hi laha va languteriwa a kona xana swi nga va swi vula yini ka ku tengiwa ka nandziwa luwa i mhaka leyi nga ta va ka hi languteni eka nhlekani wa siku ra namuntlha kasi yin'wani mhaka hi leyi va Democratic Alliance va sindzisaka ku ri hi tindlela hinkwato leti nga ku fanele ku khomiwa Vladimir Putin tanihi president wa le a Russia loko o tshika a veke nenge la andawini leyi hi nga eka yona hi vulavulaka hi le Afrika-Dzonga ka summit leyi nga languteriwa ku yi ta hetelela yi va kona se sweswo hinkwaswo mixer omkanalo na FM i timhaka leti hi nga ta va kota ku va hi twa ku n'we miangula mi ku yini ka timhaka totolo ti nongona ku Afrika wa Vulavula ka mkanalo na FM makomba ndlela a hi amukeleni muyingiseri hi twa ku hi committee timhaka ka 0860002543 na ko tiyisisa muyingiseri wa meko loko nghena moyeni lowu ni nga ka wo nghena u ri na timhaka leti u lavaka ku vulavula hi toho hi ku twa na ko u ni lehisela mbilu hi ku pfa ku va na ku hlwela se loko i nga twi ni vulavula swi vula ku hungu rero a ri se fika ka wena kambe loko ni twa ni vulavula swi ta vula ku se wi ta sindziseka ku va u ta na nhlamulo hi ndlela leyi nomboro 0860002543 a hi sunguleni khosa hi twa ku vo va rini khosa enhlekani na va xombo me pfukile ya na swi tiva ku na nhlelelo swinene ka timhaka ta ku mi le kule ni le kule mi le Kruger a ku na xo biha muhaxi loko ri kani ni ta twala a ni lava ku ya khumba swinene kumbe ku tshikelela ka liya ni nga twa ku ri na leswi hi xinghezi va ngo i hala Baloyi hi timhaka ta ku va African National Congress Secretary General va te there is a good story to tell ka timhaka ta matirhelo ma mfumo wa ANC mina a ni lava ku swi kata kusukela kwale ndzhaku kwaleyi a ni nga lava ku swi tekela kusuhani ka 2019 ene loko va ku there is a good story kambe mi nga yi distort butlowat ngopfungopfu loko kha hi vulavula ka timhaka ta ku there's a good story to tell i ntiyiso xi nga va xi ri koho kambe yi vuyiseni mi yi vuyisa laha ka ku va vulavula hi 70 wa tiphesente va tlhela va nyikana nkarhi wa ku kusukisela hi 2019 okay no it's fine let me narrow it not a problem na ta vula ku it is justifiable ka leswi va nga swi vula tolweni ku na vayingiseri lava va nga nghena va ringeta ku justifya and which is good na mina ni la ku kambiyela kwalano ku yes ku vulavuliwa hi 70% mark in terms of achievement rate which is debatable na ku underline kwalano it is debatable swi ya ku wena swi languta hi tlhelo rihi na ku veka tipointi timbirhi tinharhu no huma moyeni ya ku sungula muhaxi wa mina hi ta pfumelelana ku ehansi ka mfumo lowu hi nga ka woho kwa ANC leswi vuliwaku economic opportunities
ka ti-black ka vanhu va vantima, black masses, lava va nga na swikongomelo kumbexani ku navela ku va eka xibindu hi matlhelo ma property development, industrialist, ti-entrepreneurs, hambi ku ri ti-farmers. Swilo sweswo hi kumeka hi kha hi swi vona ku ka mfumo lowu hi nga ka wona sweswi, loko munhu a kumeka a kha a tsakela ku ya nghenelela kwalano wa gongonda a hetelela pfuleliwa. Hina vanhu vo tala va vantima eka ti-sectors leti ni nga ti vula ku nga ti-property development, industrialist, entrepreneurs, na van'wamapurasi hi ku hambanahambana ka ti-sectora leti ti va ti ri kona. Xin'wana lexi ni lava ku xi kombeta muhaxi i ku loko hi compare, hi ringanisa, ku na ku antswa ku kulukumba ngopfu eka matshamelo, living conditions ya vanhu vantima. There's a great deal of improvement loko hi fika kwalano. A hi fambeni hi ya ka switandi leswi hi tshamaka ka swona hi swi compare, hi ta swi vona ku leswi khale a swi ri swona na leswi sweswi swi nga yi swona swi hambanile. I timhaka ta ku yini vanhu va pfuleliwini, leswi hi swi vulaka economic opportunities. Vanhu va tirha lava tirhaka kona, vanhu va ti tirha lomu va tirhaka kona, va kumeka va developa tindhawu leti va tshamaka ka tona ti tikomba ku ti hanyanya. Muhaxi wa mina ali ku ku na leswi hi vulaka na swona swi vuriwaka triple challenges: unemployment, poverty na inequality. Swa ha ri kona sweswo mara ku le ku tirhaniweni na swona. So hi leyi a ni lava ku kombisa ku yes, yi debatable ku 70% rate mark leyi va nga veka ka yona hi yona kumbe hi yona na. Swi ya hi ku wena swi languta ri ka tlhelo rihi muhaxi wa mina. Loko ni kha ni heta loko ni kha ni heta a Gauteng ku na leswi vuriwaka employment opportunities swi nga initiatiwa hi Premier Lesotho. Yes, it is on a lower scale rate, timhaka ta job opportunities, mara hayi ku a ku le ku endliweni ka nchumu. Swi kona leswi swi nga ku endliweni swo va ka munhu ku i kumeka a endla yini yena n'wini ka khona leyi a nga ka yona, ku a kumeka a tiphurunula ku loko va ku hala ka kachiwa a va a kha a hoxa a ringeta hi matimba hinkwawo. I ta hetelela na yena a phuriwile. Leha swo hi ta kumeka hi tshama hi ku hayi no ku hava ntirho, mfumo lowu le ku ndleni ka nchumu, ku kumeka ku nga ri ntiyiso na katsongo. A ni katselangi leswaku ku akiwe tiyindlu, ku akiwe toilet, vana va dyondza mahala na yini na yini. Ni ye ka leswi purposefully so or intentionally so. So a ni la ta kombisa ku that 70% mark rate, achievement rate, yi debatable. Swi ya hi swi languta hi tlhelo rihi muhaxi. Aha. Mi khensile. Inkom kumeka etiminete ntsena ku bila wona ya 12 na ku ya Afrika ho vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela antivi ku hewan ku nga va ku ri ntiyiso lo veri ku na butsai hleka butsai inhleka. Hello. Ai minjani? Ugeremjani. Hello. Wena Miri. Hello. Ni kombela mbasusa valavo muhumelerisi va suseni valavo swi tikomba ku na xiphiqo xa network hi kumeni van'wana 0860002543 ni mi byerile ni ku mina la ni nga koho swa hlwela se mutweli wan'wana u nghenise ku yini u nghena a vula kahle i va vulavula swi twisisa ku mina ni ta hlwela ku vuya ka yena se loko a nghena i nghena makeni se loko mi a nghena ivi mi ku hallo swi vula ku a mi ni twangi leswi ni nga vula swona loko nghena loko va ze va ni tsalela vito lava ku na swimanimani ni langutela ku we u fika u nghena makeni ivi hi kota ku va hi bula na wena hi ndlela yaleyo hi le ka 0860002553 a hi ku tumikisela Munghana Lonene FM ku angula ku hi xikala vito hi lava xikala vito nhlekani xikala vito ni mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Mpuki botsat na washo. Pokeni n'wina mi ri Mpuki botsat mina no lata tsundzuxa nyana na ku complaina na ku ka ni nga khomeki kahle hi vaakatiko va hina ma
ku na problem leyi ni tekaka hala Joni ne ku na vanhu lava va fikaka hi titraka va fika va kwamulela pavement leyi nga ndliwe botete va ku no yi va hembela vaakatiko va ku no yi ya ku hlantswiweni leswi swi vulaka ku varhangeri lava hi nga na vona a ni swi tivi ku va va kha va nga swi tivi loko ku ri na sweswi ku kwamuleriwe ti-pavement to tala ngopfu ebotete va ri yi ya ku hlantswiweni swi tshama swi humelela kwihi sweswo so vaakatiko a va lemuki ku a ku na project leyi yi nga ta ku hava project leyi yi nga ta ndliwa ku munhu loyi a nga murhangeri kwala ka ndhawu yaleyo khansela or yini a nga swi tivi hi nga hemberiwi hi vaakatiko hi pfumelela leswitsongo hi nga na swona swi tekiwa botete hi leswo ni ti vutisaka swo xikalavito ku kahle wo va vanhu va mixaka muni la tikweni ra hina mara hileswaku nhundzu ya hina hi tlhe ku onha hina swi tina sweswo loko munhu a va na xivindzi xa ku swi kakulela ivi a ta kombetela tintiho a ku hayi vandla ra ANC ro swi tivaka sweswo i va fike njhani ka xiyimo xexo i ku pfumala vutihlamuleri hi botpet na ku va munhu a kumeka a la ta dya hi la kukulu a nga swi tivi na ku swi tirhiwe njhani swilo loko munhu o va na vutihlamuleri bya ku swilo leswi nga ndliwa laha a swi ndleriwangi yena swi ndleriwe vaakatiko va ndhawu yo yaleyo botpet swi vava ngopfu mi kuma a hi hinkwenu hi fambaka hi timovha hi botpet i fanele ya famba a pavementeni ku timovha ti nga ku chayisi i kumeka i famba andzeni ka patu laha timovha ti fambaka kona hi mhaka ku pavement yi kwamuleriwini se ku na ku na ritshuri laha a wa ha koti ku famba ma swi vona so vaakatiko va hale Joni ni nhlangu va le Joni hala kaya ndzi swi vona a va zami ku loko va vona munhu a kha a kwamulela pavement a va n'wi vutisi ku i rhumiwe hi department yihi ku ta ndliwa swilo swo karhi laha hi nga swi tivi hina hi ri vaakatiko ku hava project leyi nga ta ndliwa ka ndhawu vaakatiko va nga swi tivi botpet na mitwa xikalavito ntiyiso mhaka nkulu yin'wani ya swi ni vava ngopfu a swi ni tlerisi hi mhaka ku ri hina hi lava ku vona ku hluvuka botpet a rezi mi ta ni vuyela na vulongo bya kambe xikalavito kambe xikala ni fambe ni rhwala la vulongo me kambe xikalavito ni byeli ku ndhawu leyi vulavulaka hi yona ku nga va ku ri yele kwihi ku kongomisa i tindhawu to fana na ti swi ndlekini a Protea a Glen swi ndlekini a Xawela swi ndlekini a extension 4 kwala Glen na kona la nhlaku kona ni hala mi tshama kona ni vulavula hi swilo leswi ni ngo lo swi vona hi botpet mara ni kuma ku se traka yi sukile loko ni vutisa va ku ve pavement leyi ve ri ya ku hlantswiweni ni ku tshama swi ndleka ku swi sweswo Ventsadile wina kasi xikalavito inkomo fambisana swena okay swona botpet inkomo 0860002543 nongana ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM 24 minute ntsena ku bila wara ya 12 tsundzuka loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta va hi kha hi vulavula na Professor Sono hi ta va hi bula na vona laha hi timhaka leti ta nyimpi leyi va DA va nge le ku tirheni hi matimba ku la ku vona leswaku Afrika-Dzonga yi fanele yi khoma Vladimir Putin ivi hi ta tlha hi bula nakambe na advocate Ntsako Baloyi hi twa ku swi vula yini hi leswi nga humelela ka dokodela Nandipha Magudumane ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta leswaku ku vuriwa ku nandzu luwa wa vona wu tikomba wu bakanyeriwe a tlhelo se hi ta twa ku swi va swi kha swi vula yini le ka 0860002543 hi ndlela yele a yeneni ka Mathe nhlekani hayi njambo te efokeli n'wina minjhani hayi pfukini mbavula na Mathe miyelangu kusuka ka Madobi na mani na ku kandziyisisa liya ya 70% mani ka man'wani liya yi nga vulavuriwaku se hi dyi ngopfu ko va ku ya hi nge vuli ku va tirha vona mara hina van'wani hi kula ndzi ni tsakisa hi papa van'wani tolo va ku va huma muhawani va ku ha titliniki ku ha mapatu mati ku hava hi dzumbi kha hi vota lexi borhaku hi xona loko ku tshungula tivhoti ku saswe mi kuma ku tisiwa ti-food parcel swin'wana swo ka swi nga twiseki mara loko ze hi vhota a va ha tshungeli ku xuna yini mara ndzi ni kota ku tisa ni tsakisa hi xivulavuli xin'wana na n'we ni swi hlamu kasi why mi vhota swilo leswi ka swi nga mi pfuniki hi nchumu ende really hi leswi ka man'wana a ni ringeta ka man'wana ku byela rixaka ra ka hina ende hi ku ya hi mina ni nga yi hi van'wana ku i karhi ka hi vhota a hi pfuniki hi nchumu ende swi tikombe nga ku ANC a yi na problem but i varhangeri va hina mpfuno ka un'wana wa mukhansela loko hi n'wi vutisa vo ma 3 years back hi ku kasi why vukorhokeri nga byi kuma a ku ha yena a va n'wi qachelangi ma-security
abangicazela ngama-security ku abangicashelanga irifu kwata-enza so simdi ngopfu and awuma tikweni ra mina na ku hemba so hi ndlela yaleyo mina ni nga tiyisisa liya yo sometimes loko vandla ri nga hi pfuni a hi kaneti ku endlisa hi pfuni nchumu but hi marito yalamo a ri hi pfuni nchumu ka nkarhi wa sweswi so lexi ni tsakisaka ku na vandla rin'wana ra ha ku nghenaka ku nga va ri tivisiwa ri ta tivisiwa hi ti-5 ta August at least matala ku nghena mavandla lama nga kusuhi na hina as ri ri vandla leri nga kusuhi na Matsonga ni voni nga ku kun'wana loko Muwawani na Sundana Makhasa loko ho ringeta ku bilivhela ka hi vona ku mata hi makulu mati xin'wana xa imported boatbed ni kula mina ni ri ka A ndzeni fika laha na sweswi ni le ku tirheni dorobeni va vula ni le ku dirayiveni mati ma hi hlupha boatbed spray ho xava kun'wana se a ni voni hi ri pfuneteni nchumu va hi hembele ko tala ni nga ni voti ka hi 3 times a swi hi pfuni nchumu a hi voteni mavandla man'wana lama nga ta hi pfuna hi leswi ni ringeta ku tsundzuxa ka Maduru na Makhasa ni nga hi politiki yo karhi but a hi voteni vanhu lava hi vonaka loko hi ta ti-complaint ta hina ezihlanganani va ta hi pfuna hi tirha ku vota xilo xo ka xi nga hi pfuni ku hi nchumu you can see enkombo ba khensa swinene 0860002543 makumembirhi nkombo timinete ntsena yi bile awara ya 12 a hi amukeleni Baloyi Baloyi nhleka inhlekani bothead ni tutaka Baloyi ni ri la Avex Junction a Johannesburg ka yini kumeka risinga a ni lava ku ta kombisa swin'wanyana aka leswi swi nga aku humeleleni eka the current state xa tiko ra hina bothead a hi nge maki damu hi karhi man'wanyana madamu karhi ma buluka hi karhi hi nga ti na remedy ya ku va hi mapfala hi nga vulavula 70% ya achievement leyi nga kona atikweni leyi nga achieviwa mara the downfall leti nga kona ka that 70% hi nga vulavula hi tona take for example the state owned entities vo SAA vo post office mintirho yi le ku luzekeni vo purasi mara we are talking about the achievements yes it's good mara a hi contesteni leyi ya ku ri hina as vaakatiko loko state owned entities ti karhi ti pfala ku luzeka mintirho yingani kwalaya ka ti-state owned entities xilo lexi xi nga very much important bothead i ku ri tiko hi roxe loko hi ku ri ANC yi le ku lunghiseni vanhu lava va nga ku onheni i vamani hi hina hi nga ku onheni hi karhi hi onhela vaakatiko kulori because ku wa ka ti-owned entities to fana na vo prasa it's man made a hi swilo leswi swi nga humelela out of the box so me a ni ta ku i munhu wa makwanga loyi ye a nge le ku vuyeriweni a nga avileli ku tiko ri lahlekeriwa ku fika kwihi yena a vuyeliwa ri yexe kumbe ri vambirhi na ndyangu wa yena exactly ma yi le ku dyiweni bothead and hinkwenu hi karhi hi swi vona as vaakatiko va ta ku blow the whistle i blowa whistle i hetelela i dlayiwa kumbe i hetelela i luzekeriwa hi ntirho I was one wa ti-employees ta le ka xin'wana xa ti-state owned entities where you loko i sungula ku blowa ti-whistle va sungula ku lavisisa va hatla va humesa wena before vona va kumeka so it's challenging lastly bothead mi nga ngopfu nkarhi leyi ya hala ka a court ya manana Kelly ni vona ingaku yi ta va na challenge nyana ya ku loko vona va ala ku ya witnessa hambi va saphiniwa va ta saphiniwa va nga yi ivi loko va nga yi va sentisiwa for 8 months va huma like so leswi nga humelela aka former president wa hina ivi ku hetelela ku nga endlekangi nchumu so leswi hinkwaswo swona it's a play game ya ku ri I will win no matter what a ni voni xin'wanyana bothead inkomu nemetwe Baloyi nkhenseto swinene nkarhi wa n'wina nkhenseto swinene Pomso so Baloyi mingisero mgana lona FM so niveka ka hafu kupila awara ya 10 nokara ku Afrika wa Vulavula hile ka mgana lona FM namutlha seswan se akhupuka ya ku vulavuleni na Professor Themba Sono ivi ikusuka kwalano ebulana advocate Baloyi hi ndlela yole kasake a hi ku tumingisero mgana lona FM ngena mga studio 13 na kombela loko motsika minga hitwi hikokwalaho ka ku cincacinca ka timhaka ta mafambiselo ya timhaka ta gezi lavani tinsimu kumbe nta mi lavela tona tinsimu ni milongoloxela ivi mi ti tlanga hi ndlela leyo leswaku vayingiseri va hina va ta kota ku va va kha va yingisela tinsimu loko hi nga se tshamisekisa timhaka ta gezi laha hi nga kona nakona ku ya Afrika wa Vulavula ka Mugana Lona FM sweswi hafu ku pela awara ya 10 hi kumeni mahungu misava ya awara ya n'we ku ya ta va yimisekweni a hi amukeleni Bongi n'wanati Maluleka ya Bongi
Embombela, Sabi, White River na le Hazyview. Ditaka wena thui eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Afrika wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Loko ku akwa library ya akte hi vito ra kumbe project yi te hi ku Mavalani library. Palamende ya rixaka. Se hina hi ala hi ku ri a swi nge humeleli atikweni ra ka Mavalani sweswo hi ti last minute. Yi nga zangi ku endliwa public participation ya ku cinca vito. Afrika wa Vulavula. Library yi hlanganani library ku ya hi ku vulavulisana ka department ya arts and culture na ndhawu ezithathoma mara ku na ntlawa lowu nga ku ndleni ka nyakanyaka ikhalenyana na kwala ka Munghana Lonene va ze va va kona ka tiko xethi hinkwaswo swi vulavuriwa kwala Afrika wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Kabula mingsero mkana lona FM Afrika wa Vulavula makumena na minute ntseni bila ora ya kumembira amkeleni mtiwi makatamatiko mambe Professor Themba Sono ila kubula na bonala ila mutaka makata ku DA yingo phikelela ke ka timhaka leti ta ku khomiwa ka Vladimir Putin balava ku fikelela yini Prof inhleka Nhlekani I'm sure thank you. DA yi tikomba eka itirha hi tindlela hinkwato ku vona leswaku loko ku fika n'hweti leya Mhawuri President Vladimir Putin ba khomiwa kahle ku endleka yini la Prof Babona ka ri na valungu vo tala la Afrika-Dzonga lava va nga nyangatseka ngopfu loko apartheid yi hela loko vantima va teka mfumo wa Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala a swi va tsakisangi ngopfu na switsongo DA yin'wani ya vona valavo ku na vanhu va ti ku haxa mahungu ka ti-TV ka ti-radio na ka ti-kuranta lavo swi nga va tsakiseki ku ri ku na mfumo wa vantima manjeni swi na yona yi va nyikile matimba yo tala ngopfu loko va endla swilo swo ka swi nga tivikana loko mfumo wa vona wu endla swilo swi nga tivikana so manjeni DA leyi ya hi kombeta ya hi byela ku ri nge hina a hi fuma la mfumo wa Afrika-Dzonga a wu ta va u langutile ka Europe a wu ta va u langutile ka America a wu ta va u langutile ka NATO a wu ta va u langutile ka vo G7 ku ri ka vo ICC ku ri ku va wona mfumo wa tindhawu ta to ni vulavulaka hi tona ku ri ku va wona lowu fumaka la Afrika-Dzonga so DA yi ti kombeta ku ri a yi na mhaka na tiko ra Afrika-Dzonga yi na mhaka na ku ri Afrika-Dzonga yi fambelana na leswi America yi swi rhandzaka yi fambelana na leswi European Union yi swi rhandzaka yi fambelana na leswi vo ICC va swi rhandzaka vo Britain va swi rhandzaka so manjeni leswi President Cyril Ramaphosa a nga swi kombeta tolo ku vulavurile kahle ngopfu na tshemba ku ri vantima hinkwavo na lava va nyangatsekaku ka ANC a va fane ku ri va langutile ku ri leswi President Cyril Ramaphosa a nga swi vulavula tolo hi swona leswi hinkwenu ka hina hi fane ku ri hi yima ka swona hikuva ni loko Afrika-Dzonga yi tlhela yi va ehansi ka ti-foreign powers hi le ndzingweni ngopfu hi mhaka yini Ukraine yi ala ku ri ICC yi nga Rome Statute ya vona yi nga apply ka Ukraine a yi swi lavi ya ala kambe hi lava vo tala va bahuwa vo Johnny Boy Steenhuisen va tsutsuma va ya le vo Dnipro le a Ukraine le va ta mi sapotana hi mhaka yini vona vanhu lavo va nga koti ku vona ku ri ku na matiko lawa a nga endla swidyoho leswikulu ngopfu swo hindza na leswi Russia yi nga swi endla kambe a ku na ICC leyi va salaka ndzhaku
sweswo swi ICC yi ri hi fanele ku ri hi tsutsuma hi ya Sudan hi ya languta ku ri no hi vanhu va nga khomisa war crime hi to vona tsutsuma va ya Palestine va languta ku ri Israel yi endla yini kwalaho hi mhaka yini va nga tsutsumangi va ya vo Libya va ya vo Iraq va ya vo Afghanistan hi mhaka yini manjeni loko va vona ku ri n'hweti leyi taka a St Petersburg a Russia Vladimir Putin wa hlangana na varhangeli va Afrika vo tala ngopfu manjeni America a yi swi rhandzi sweswo DA a yi swi rhandzi sweswo Britain a yi swi rhandzi sweswo European Union a yi swi rhandzi sweswo NATO a yi swi rhandzi sweswo so manjeni hi mhaka leyi va tsutsuma DA yi nga tsutsumela a se Prof na mitwa Prof, ni mitwa kahle. That's why DA tsutsumile ya accord hi n'hweti ya May ku ri President Cyril Ramaphosa a boxa ku ri yini hikuva va lava ku ri Putin a nga tila loko a ta la a khomiwa la manje na hi vona lava fumaku President Cyril Ramaphosa na ANC hi khale ka yi va byela ku ri na n'wina hi mhaka yini mi khele so mi karata yi rhombe lebyikulu a mi fana ku ri mi endlele masisi loko huma ka Rome State Police yi pfuna yini a yi pfuni nchumu a ku na munhu na wun'we na Afrika-Dzonga a nga tshama a ku Rome State yi atirhile tiko ra hina yi pfunile tiko ra hina so manjeni va landzelela thyaka leri ri nga sungula hi vanhu va apartheid manjeni sweswi yi teka ku DA hina yi ta endla ku ri Afrika-Dzonga yi landzelela swilo leswi America yi swi rhandzaka leswi Britain yi swi rhandzaka leswi European Union yi swi rhandzaka hi swona leswi endlekaka la misaveni ya hina se leswi ku nga huma xileriso xa khoto swi ta vula yini Prof? Swi ta vula ku ri President Cyril Ramaphosa u fanele ku ri a boxa and a ni swi a boxile so Cyril leswi a nga swi vulavula tolo u vulavula kahle ngopfu u boxile ku ri hina a hi lava ku endla nyimpi na Russia hikuva na Russia ya vula ku ri loyi a nga ta ringeta ku ri a khoma Vladimir Putin ku tiva ku ri u endla nyimpi so na kunguta Vladimir Putin la a ku na loyi a nga ta n'wi khoma na leswi DA Western Cape hey loko a tala hina hi ta n'wi khoma va ta n'wi khoma a va na maphorisa langa a nga ta kona ku khoma Vladimir Putin so Vladimir Putin a ha tile Afrika-Dzonga la a ta endla leswi a swi endlaka and a tlhelela kaya lava va n'wi lavaka a va n'wi landzi a Moscow kumbe a St Petersburg va nga n'wi landzi la Afrika-Dzonga ku ri hina hi va swincenyana swa vona hi tsutsuma hi ta tirha ntirho loyi u rhandzaka hi America hi ta tirha ntirho loyi u rhandzaka hi Britain na vo NATO na vo European Union a swi heli sweswo hi mhaka ya yini va nga endli nchumu ka President Ferdinand Marcos wa le Philippines u va byele ku ri a ku na loyi wa ICC a nga ta a khoma Rodrigo Duterte president ya tolo wa le Philippines a ku sweswo swi nga swi nga endli a yi na mhaka na swona hambi n'wana loko ku ri wa tenga president u ta tenga la Philippines a ku na munhu loyi a nga ta khomiwa ICC wa le Philippines so Afrika-Dzonga na yona yi fanele ku va endla tani a yi swi landzeli leswi manjeni ta ku ku na a bua yi na mhaka sweswo tiko ri fanele ku va ri kota ku tiyimela hi rona ri kombeta ku ri hina a hi 52nd state ya le America hi Afrika-Dzonga a hi tiyiseni tiko ra hina na leswi varhangeli va hina ku tala va bola a hi endleni ku ri tiko ra hina ri yima ri va na ndzhuti ri nga landzeleli swin'wana na swin'wana leswi valungu va le handle va hi byelaka swona va sukumetela valungu lava va nga nghena laha Afrika-Dzonga loko va nga sukumeteli American ambassador laha Afrika-Dzonga hi DA loko va ri DA ta kuma
ta laha Afrika-Dzonga va rhandza ku ri va va na xiyimo lexikulu ngopfu ka valungu va le Europe na va le North America ku ri va ta va hlawula va veka ka switulu swa le henhla swa United Nations, swa the-International Organization. So a va fane ku ri va tiva ku ri ku na vanhu vo fana na vo Patrice Lumumba, vo Robert Sobukwe, vo Amilcar Cabral, vo Kwame Nkrumah, vo Julius Nyerere, vo Jomo Kenyatta, lava va nga lova ku a hi endleni ku ri hina hi kota ku tifuma, hi nga fumi vanhu va le handle, kambe a hi fumeni kahle, a hi tifumeni kahle ku ri va nga koti ku tlhela va ta nghena futhi va hi koka hi tinhompfu. A hi tseleni Prof. Se swi vula yini hi kumbe hi xiyimo xa Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta milawu ya mafambisele ya matiko mambe, foreign policy, ngopfungopfu loko kha hi langutaka ku Afrika-Dzonga i xirho xa ICC, Afrika-Dzonga i xirho xa UN, sweswiwani i xirho xa BRICS, kambe ke ICC yi ri khomani Putin ku na ku kanakana hi mhaka ku Afrika-Dzonga i xirho xa BRICS. Se swi nga va swi vula yini hi milawu ya mafambisele ti-foreign policies ta Afrika-Dzonga loko hi kha hi hetsela Prof? Loko hi hetsela a hi vule ku ri Afrika-Dzonga yi fanele ku teka leswi Ukraine yi nga swi endla. Yi ku ha yi lavi ICC la Ukraine hikuva nawu wa ICC loko ngo nghena laha Ukraine ku ta va a henhla ka constitution ya Ukraine. So manjena Afrika-Dzonga na yi fanele ku endla tani. Yi ku hi endlile xihoxo hi 1998 loko hi nghenile ka swilo swa ICC. A hi fanele ku ri hi huma hikuva nawu wa ICC hikuva ni n'wi tekile manjeni u va a henhla ka constitution ya hina sweswi. So manjeni a hi nawu lowu hi nga wu endla hi nawu lowu wu nga endla hi vanhu va lava ti-plenipotentiary va United Nations, 120 of them va nga ti endla. So Afrika-Dzonga hikuva a hi leyintshwa a yi nga swi tiva ku ri misava yi fumiwa njhani hi 1998 va tsutsuma va nghena kwalaho. So manjeni hi lava va fanele ku ri va vona ku ri va ku endli xihoxo a yi nyike notice ku ri ha huma ka Rome Statute. Va huma va nga va vulavula ku hi ta huma va nga koti ku endla nawu a parlamenteni ku ri sweswi manje hi nyika notice ke ku ri hi huma. A va endli tano. Prof, ni mi khensi swinene nkarhi wa n'wina, hlayisekani ku dya ku engeta. Enkomo sweswo Professor Themba Sono vo fambisa sweswo mingisero mgana lona FM hi la ku bula na advocate Ntsako Baloyi, kambe ke hi bula na vona mingisero me andaka Afrika wa vulavula eka munghana sweswo mingisero wa mgana lona FM. Leri sungule hi 2020 ka nkarhi lowu a ku ri na COVID ku nga tirheki lomu swikolweni. So president a ri sungula ku ri va kota ku ya pfuneta lomu ya swikolweni hi mafambiselo yo hambanahambana ku pfuna mathicara. Palamende ya rixaka Laha hi nga kona sweswi ka xifundzankulu xa Limpopo i mhaka ya financial year. Tsundzuka ku ri lembe ximali ri helile hi n'hweti ya March laha hi nga sungula ke le ya April, laha ke xifundzankulu a xi fanele xi yisa timali exikolweni hi ta norms and standards. So timali teleto ti fambisiwile tolo, timali ti nghenele ka swikolo hinkwaswo kusukela ka siku ra namuntlha swikolo swi ta hakela lava faneleke va hakeriwa timali ta vona. Afrika wa vulavula ila nga kona mingisero mgana lona FM 13 minute ntsena yi nga si ba ora ya n'we ka mgana lona FM makomba ndlela na ku Afrika wa vulavula ni famba na ncindani Eric Mabasa kasi la tlhelo la ikona Mzamani Patrick Shai ye famba ku swin'we eka nhlekani lowani eka na ku Afrika wa vulavula. Kasi ke nta kumela vito ra lwanga le studio 13 na ye ta kota ku ba hi ku byela ku hi famba na mani hi ndlela yoleyo. Sweswiwani a yini ni amkela advocate Ntsako Baloyi bona va ka Ntsako Baloyi attorneys lava ku bula na vona laha hi timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa khoto lexi khumbaka Dr Nandipha Magudumane. Xana xi nga va xi vula yini advocate Nhlekani? Ni botsete tewetini lewangite mina ni tsaka hi ku loko n'we mi vulavula mi hi nyika na matimu ya ku hi suka kwihi hi fika kwihi.
Dr Nandipha Magudumane a va ri a khoto tolo a va lava ku twa yini? Botsete Dr Magudumane tolo a va ri khoto a va lava ku tiva ku ri va pfumeleriwa ku ri xiboho lexiya va nga nyikiwa xona ka nkarhi lowu va nga ti-application xa ti-5 ta June ku ri matiselo ya vona la South Africa kusuka eTanzania a ma tshamisekile kumbe so hi ti-5 ta June Judge Lobster i ale xikombelo xa vona se tolo a va lava ku twisisa ku ri va pfumeleriwa na ku ri va ya a Supreme Court of Appeal leswi hi swi vulaka leave to appeal. So Lobster i te sweswo a swi nge koteki ku ya a Supreme Court of Appeal i ku tlanga hi nkarhi because a ku na judge leyin'wana loyi a nga ta vona ndlela timhaka ta Magudumane hi ndlela yo hambana na leyi yena a nga yi vonisa xiswona. Loko mbala hi history a hi tlhelele ndzhaku ni kombisa ku ri loko ze ku va na xiboho xa ti-5 ta June lexi tolo a ku ri na leave appeal ya xona a sukela kwihi. Loko Magudumane a khomiwa a suka a Tanzania a tisiwa la South Africa loko a suka la South Africa loko van'wana va endla bail yena i decide ku a nge yi landzeleli ndlela yo endla bail lexi a nga ta xi endla i ku challenge matisiwelo ya yena a South Africa kusuka a Tanzania laha a nga kombisa ku ri leswi a nga kombisa xiswona i kombela court yi swi declare ku ri swi unlawful ene a swi le nawini swi fane a releasiwa a tshikiwa. Argument leyi a endliwa le court loko ta bohiwa xiboho xa 5 ta June a yi kombisa ku ri yena a fane a tisiwe hi ndlela ya leswi swi vula extradition or else a swi vuriwa ku ri ku ve na deportation leyi nga disguisiwa as extradition leyi a nga kombisa ku ri a swi nga tshamisekangi hi mhaka ku ri maphorisa ya South Africa swi endlise sweswo swi vula ku ri va fanele va n'wi release because makhomelo ya yena a ma ri unlawful and invalid. Hi ti-5 ta June George a ri na ku ri hayi sweswo a hi swona loko a ri ntirhisi leti a nga ti nyika a tirhi timbirhi ntsena ta ku ta ku ri Magudumane i nyike consent ya ku va a South Africa a ku yena i lava ku va a ta vona vana va yena. Se loko tolo mhaka leyi raisiwa yi vuriwe ku ri it's unconstitutional. Loko judge a nyika xiboho xa yena matolo i te mi nge ni byeli hi timhaka unconstitutional hikuva to start with a hi swona leswi loko mi ta a ku sunguleni mi nga vula swona ku n'wina matiselo ya Magudumane la South Africa ya va unconstitutional. Sweswo a bakanyela tlhelo leswaku ku vona ama ku ri ku va yena a consentini kumbe a pfumerini ku a South Africa a swi vuli leswaku ri ti-rights ta yena ti fanele ti kamberiwa ku ya hi leswi constitution yi vulaka swona. Se loko va kombisa sweswo Judge Lobster tolo a ri a ku ri sweswo a mi hi swona mi nga ta hi swona a ku sunguleni n'wina mi te makhomelo ya yena a ma nga tshamisekanga ma unlawful and a ma invalid so mi nga ni byeli constitution sweswi constitution a mi yi ngenisangi mi nge yi nghenisi ka nkarhi wa sweswiwani in anyway mi yi nghenise loko se mi hlamula. So i reason yo sungula leyi a nga yi nyika tolo judge. Ya vumbirhi a ku ri issue ya ku ri loko munhu a consena aka extradition swi fanerile ku ri a pfumeleriwa ku ri i consenting ke judge i hlamuserile leswaku ri sweswo a hi swona leswi maphorisa ya nga vula swona a va zangi va kona a va endla extradition bete loko a deportiwa va n'wi tekinisiwa airport va ta na hela South Africa lava nga n'wi khoma kunene a va zangi va ku kona a va endla extradition. Se loko va ku va lava appeal va yisa sweswo ka Supreme Court of Appeal a hi swona leswi case ya vona a yi vula swona se ku hava ku ri xikombelo xa vona xi ta humelela ku ya mahlweni. Se swi vula yini i advocate sweswiwani hi vumundzuku bya nandzu lowu kumbe vumundzuku bya Dr Nandipha Magudumane hi swihi leswi swi nga va lulamela ku se va ya swi endla ku ya amahlweni endzhaku ka xiboho lexi? Okay, leswi swi nga kona sweswiwani i ku va va endla leswi swi vuriwaka leave to appeal leswi va fanele endla leswi swi vuriwaka to petition the Supreme Court of Appeal leswaku va fanele va ya ka Supreme Court of Appeal va apply hi ndlela ya leswi swi vulaka petition i ku tsala ku ri
wena Supreme Court of Appeal hi pfumeleli ku ri leswi loko a lava swona hi swi endla na wena hi nga tangi through yena kambe hi lwisana xiboho xa yena se sweswo swi vuriwa petition so Magudumane i na mfanelo yo endla sweswo a nga swi endla but loko mu ku swi vula yini Godfrey I think loko hi kha hi vulavula nkarhi lowu nga hundza ni kombiseni ku ri leswi va swi endlaka ko va ku tlanga hi nkarhi again leswi mavonelo ya mina a ya mingiseri i ku tlanga hi nkarhi because na hambi vo humelela a khoto maphorisa leswi va nga ta xindla va ta tlhela va n'wi khoma hikuva a nge tlheleli Tanzania a swi ta va kahle loko a lwisa xiboho lexi a ku mi tlheriseleni Tanzania emindla extradition so a hi swona a vulaka so for me Godfrey ku tlanga hi nkarhi because a fanele a tlhela court a tindlela appeal a tindlela bail application a tshika ku endla xikombelo lexi na loko o humelela nga ta swi nga n'wi pfuni nchumu at the end of the day. se loko hi ka hetisela ka ya leyiwani ya Dr Nandipha ma vulavula hi ku tlanga hi nkarhi kambe ve le khotsweni namuntlha nandzu wu fike kwihi wu va siye ku fika kwihi sweswi ka lava van'wani lava va nga ri ku lweni ka nyimpi leyi nako swi khumba njhani ku tengiwa ka wona nandzu lowu hi ku angarhela ngaku ku tlheleriwa after I think August 18 or 7 na ha ri sure mara nandzu wu tlheriseriwile emahlweni ku ya I think ni pfumeleni ku ti 18 August loko nga ri tona ni ta swi lunghisa bote but sweswi ni lava ku kombisa ku ri lavan'wani va busy va ya mahlweni ku na lava nga nyikiwa bail va nyikiwile bail va humile na lava nga aleriwa bail va aleriwile mara nandzu ha ya mahlweni ene a wu leswi a nga ku swi endleni sweswi a swi kavanyeta layani hi mhaka ku ri loko a fanele a appear kumbe a ya khota layani waya ene leswi swi nga ku endlekeni eka phati ya swona ku va eka lowu nkarhi a ku ri xiyenge xa ku va endla swikombelo swa vona swa bail but leswi nga ku humeleni also na maphorisa va ri va hala la ku hetisa leswi va swi vulaka investigation so loko hi ta kota timhaka ta ku tenga ni nga ku ri a hi se va kusuhani na ku case leyi tengiwa lero ya ri ka njhekanjhekisana ka ti-issues ta bail lava nga ku ediweni ka milandzu leyiwani va le ku ediweni I think se ri ka number 12 se maphorisa ya ha ri busy ka nandzu leyiwani lero loko va ha ri busy hi ndlela leyi lavan'wana va vona timhaka ta ku va kuma bail lana Magudumane a wela kwalano loko ri ku i la ku yisa mahlweni a kombela bail wa ha ri na mfanelo i ta tshama a ri na mfanelo ya ku ri a teka xikombelo xa bail wa ha vona leswin'wana leswiwana zange hi twanana ku hi ta vulavula hi swona advocate ka mina swi hleketa ku n'we tanihi vativa va nawu kumbexani mi nga hi pfuna loko ku ri ka mi le ka xiyimo xa kahle mi ta ni byela ku na xikombelo xi endliwaku hi Kelly Khumalo xi lava ku fikelela yini Kelly Khumalo a xi mi hundini bote i xa yini xi mi hundini ku na xikombelo xin'wana a nge i kombela ku chuchiwa a ni kha ni vona ka SABC News channel va kombisa ku i breaking news va ku wa withdrawa ni sure ku i withdrawa ku va mbhoni eka ku tengiwa ka ku dlawa ka Senzo Meyiwa swi nga va swi vula yini loko munhu va ku wa na huma ku ne va mbhoni ku ndleka yini ku huma ku va mbhoni botheta ku hi nawu a swi ngo ku olova hi ndlela yaleyo because na loko i ala ku ri i la ku va mbhoni swa fika la i fosteriwaku kumbe leswi swi vuriwa ku ri hi xilungu you are compelled ku i ta court lexi xi nga ta warisa hi wena loko i tise court i ku i ta yima na tlhelo rini because ku va ku ri na matlhelo mambirhi mara mfumo wa swi kota ku yi fostela ku i ta court yi ku vitanisa swi vula ku hostile witness hostile swi vula ku instead ya ku va ku vutisa kahle va swi kota ku ku nghenela hi leswi swi vulaka cross examination from the word go hi mhaka ku ri a wu tele ku ta pfuna vona but va ta ku fostela ku i pfuna vona hi ndlela leyi va tivaka wena i na vutivi byo karhi ka nandzu lowu nga endleka so a ni xi vonangi xikombelo xexo but loko ri ku i ri hela ku ti humesa a swi nge olovi hi ndlela leyo mhaka ku information leyi a nga na yona ya ku fambela na case yi na nkoka a ku ahlureni ka nandzu lowu so i ta yi tisa hi nkano kumbe hi ku tiyimisela a xikombelo xi nga ta hela mi tirhise rito rin'wana advocate ra nkano kambe swi ri tani case ri ri nkarhi wa n'wina siku ra n'wina ri ve lerinene ku tiya ku engeta advocate ni khensini botheta na matita inkomo mutivi wa nawu advocate
Ntsako Baloyi ay pulana bona nhlekani lo ay hundila elanga kona mingisero mgalalo FM kulo satsenga tikartingani kuba yiba awara yamwe maunge msaba he yatalandela na bonge mwanati maluleka kusuka kwalano mina na wena seita bakhektesera nongona kokusuka leno a KNP Kruger National Park la ngata bakay Vulavula na balawanga kwala andeni kantanga ibo ngata bakawayini katamakata ko namuhla bayikhomeleni indlela yoyle handle ka sweswo awara yamwe enhleka nhloko ay tlakukeni ibamavoko amukela a stagini bonge mwanati maleke ainika mahungu ya msava ya awara yan'we tani hi leswi avaku ai tshembise xiswona mtero kusuka kwalano itavuya hi ya mahlweni na nongonoko wa Afrika wa Vulavula kusuka la hinga kona ivi se hi twa ku lava Kruger National Park bona va hi byela yini eka siku leri kambe ndlela yin'we leyi tirhisaka ya le ku nga na bonge mwanati maleke hi leyi ila nga kona mixer mgana lo FM na ka Afrika wa Vulavula lang takari sweswi swi veka ka nungu timinete ntsena kubila wara yan'we a ku tisela ngana ko Afrika wa Vulavula kusuka KNP Kruger National Park hi kontsinda wan ntanga lo wan tindhawu letin'wana mi ti tivaku hi ndlela leyo itsinda ko hila ina ingako indlela le no bele kunden briefing yin'wana yo makamba twala kambe ya swin'wana hi makako a hehla mingiseri wa mkana lo FM nina sesi Poshia Sambo hi voni nga ta van kan bulana bona kusuka ka timhaka ta ntirhisano wa vona tani paki na swa na van'wamabindzu ngopfungopfu lava sungulaka ku va pfuna njhani ka swiyenge swoleswo ntlheni vana butinhlamulo kubai na vo hi ta bula na vona va ta hi byela ku vo va pfuna njhani ka timhaka ta ku vona leswaku ku va na vukorhokeri lebyi vanhu va hetelaka va byi kuma ngopfungopfu vona va lava n'wamabindzu matsongo va korhokelana njhani xiyenge lexi hi nga ka xona xa Kruger National Park ku tisela nongonoko wolowo wa Afrika wa Vulavula hi ndlela leyi mani sungula SS Posh ni twa ku va hlangana ku yina va ka Sambo Sambo wele kwi hi ku va Sambo lava va tele nti va ka Sambo ka Thomo nti va ka Sambo kwi se ni ta twa ku va huma ku ene ku na un'wana Posh ya Sambo ni n'wi tivaka ni nga n'wi dyondzisa leswi a na ha ri tichara SS Posh enhlekani mashi me pfukile hi pfukile minjhani n'we hileswaku rito ra n'wi ra thavula mani ro tam ra twala ku i ra vanhu lava va tirhanaka na timhaka ta swa mabindzu a hi sunguleni kwalamo byanani vayingiseri ku n'wina loko mi ri la ka a Kruger National Park mintirho wa n'wina i ku endla yini inkomo mashi eka xivutiso xexo na ku inhlikane ka vayingiseri va Munghana Lonene tanihiloko mbutisile xo sungula ku i Poshia Sambo wa kwini Poshia Sambo wa le Tramash va Sambo va ku huma Castile a vona va le ka Thomo loko mo vutisa vakokwani va ta mi byela ku va tivana lava tivana va le ka na va le Tiyani ka va Disney sweswo kambe hambiswiritano yana ni mahlweni se hina hi huma ka department leyi vuriwaka ku i social economic transformation so xiyenge lexi ni nga ka xoho kumbe office leyi ni nga ka yo hi leyi vuriwaka enterprise and supplier development inkomo se eka enterprise and supplier development hina hi pfuneta hi ku langutana na va mabindzu lavatsongotsongo lava ya va ha sungulaka loko hi vulavula hi ku ti SMEs swi broad swi yanamile se kambe ke mi langutane na lava va ku u kuma ku vo va na idea vo va na concept va swi tiva ku va fanele va endlisa ku yini kumbe se va sungurile vo lava a va si va endla mali ya ku a yi hundzi na le ka 10 million vo lava hi va vulaka ku iti EMEs ti exempted micro enterprises se loko swi fika kwalani hi va hi langutana na lava va ti QSEs lava nga ti qualifying small enterprises hi lava endlaka mali yo ringana 10 million to between 10 and 50 million se lava hi va pfunetaka ku va kota ku kula va ze va fikelela le ka matenda
se hi endla leswi hi swi vulaka ku hi na ti-programs to karhi leti hi va nghenisaka ka to ti-incubation programs laha hi va letelaka hi va kurisaka hi va dyondzisaka ku va ta kota ku ze va fikelela ku nghenelela ka leswiya swa mathenda so hi tlhela nakambe a hi sunguleni mi nga si tlhela mi hundza mi ya mahlweni ni le ku tivutiseni ku mi va pfuna hi leri nge yini hi ku n'we a ni n'we mi tirha na swiharhi laha hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na xiyenge xexo so loko mi va mi va pfuna mi va pfunisa ku yini mi va mi kha mi va nyika ntirhwani mi va mi kha mi endla njhani inkomo hi nghena hi laha ka social economic transformation eku sunguleni loko tipaki ta ha sungula a va languta ngopfu mhaka yeliya ya swiharhi mhaka liya ya tourism ya ku vanhu va endzela epaki se hi ku famba ka nkarhi ku va ku voniwa ku hi fanele hi fambisana na leswi tiko ri fambaka na swona leswi nga transformation hi yo mhaka hi kumeka hi va hi endla sweswo hi va pfuna leswaku va kota ku nghenelela ka timhaka ta economy ya region ita ku regional economy kumbe economy ya tiko but hi langute ka landscape ya Kruger National Park hi ndlela yaleyo ku hi melu ni la ku vutisa mina ni na xibindzwani xintsongontsongo ku ya hi sweswi swa mi kha mi nyika swigavagava swa kona ni loko ni fanele ni pfuniwa mela a KNP ni pfuniwa hi loko ku ndleka yini loko mi ri na xibindzwana lexitsongo ku na van'wana kuma ku va na swo swibindzwana leswitsongo laha handle kambe a swi rejistariwanga hi laha hi nghenaka ko hi va pfuna hi va hlanganisa u kuma ku va koho van'wanyani lava va nga swi tiveki ku va fanele ku ya kwini ku va va rejistara se hi na mihlangano leyi tirhisanaka na yo ya ku fana na va SIDA leyi tirhisanaka na va swibindzwana leswitsongo se ha va pfuneta ku va kota ku rejistara khampani ya vona yi rejistara ku yi ta kota ku nghenelela emathenda lawa makulu hi ku handle ka ku va yi ri registered a yi nge swi koti ku nghenelela mathenda lamakulu mi vula ku yini mi vula ku na n'wina la a KNP mina tithenda na to tithenda ti va ti ka ti lava yini so ni vula ku loko mi ku thenda loko xikombiso a KNP yi va yi kha yi ku yi i thenda yo ndla yini yo ndla xikontiri landzeni ku ndleka etimhakeni ta mathenda a ni fambi ni ri nexe ni famba na mutirhikulori a nga buti nhlamulo ku bayi hi vo va nga tshama le supply chain ku bayi mi pfukeni ikona minjhani hi pfukeni mana khensa swinene loko mi ve na hina la n'wina mikhuba yo le kwihi mina ni khuba wa le Phalabora wa le Phalabora yes ku mina ni tiva ka khuba kun'wana la Gandlanani ka Khani ma ku na kutwa mara va ku bayi ta huma Sillington la Bushbuckridge mara kumeka Phalabora Phalabora yes ai languteni vera va fambi na va ri boxe sesposh va famba na n'wina yes mi nghena njhani ka leswi va kha va vulavula hi swona so la hi tirhisanaka kona na sesposha i ku va sesposha va trainer lava va mabindzu lava vatsongo va va dyondzisa ku va lava yini ku laveka yini ku tikomba ku va karhi va kota ku trader not only Kruger National Park but ka government in general so va va dyondzisa hi timhaka ta ti-compliance as va hlayile ku ri u fanele u register company u fanele u ya ka SARS va dyondzisa ku ri u fanele u swi endlisa ku yini na ku u register njhani ka CSD ku tikuma u ze u hetela u va ri compliant lexikulu lexi nga xi dyondza i ku lava n'wamabindzu vo tala va kona issue ya compliance i problem that is where va sesposha va taka kona ku va trainer ku tikuma va tshama karhi va ri compliant ku ri va ta kota ku nghenela ka tithendara as va classifyile tithendara ta hambana and Kruger National Park ku na ti-opportunity to tala ngopfu ti tele ngopfu ti-opportunity ti nga kona haleni mara like we said program ya vona i ku trainer and ku ri by the time se va sungula ku trader kumbe se va endla swa tithendara va va ri ready ku na loko se va ta tirha na hina la ka section ya hina va va karhi va swi tiva va endla yini because xiplantiso hinkwawo ti-challenges tele ngopfu ka van'wamabindzu issues of training
ku twisisa ku famba yini vanhu va la ku pfuka nampundzu mahashi va tikuma va karhi va nghena tendera va nga twisisi and ku ri ku laveka maphepha ya njhani a va swi tivi so we work hand in hand na department of exposure kota ku traina van'wamabindzu lava nga interested ku ri by the time va nghenelela le se va tikuma va ri ready sweswo mingisero mkanalo na FM na ku Afrika wa vulavula ka mkanalo na FM balamba ku i buti nhlamulo ku bai va suka kwala ka Kruger National Park ndala leva ka komsa ila va tiraka ko kumi letela n'we tani mabindu ngopfungopfu n'wina makasa ku n'wina mahari ku va ntsongo leswaku va mi tlakula mi hetelela mi tikota ku va mi tiyimela hi ndlela yaleyo ku na munhu a nga le ku yingiseleni sa siphoxa sweswi a nge ri pfhumba ra muxaka lowuwani ri khumba vanhu va le kwihi kumbe i fanele va yi ri kusuhi na ntanga ku va yi kota ku pfuneka kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano munhu loko va na tsakela ku nghenelela mapfhumba ya kumbe nseketelo lowu vulavulaka hi wona i sungula kwihi okay inkomu muhaxi i ntiyiso u fanele u va u ri kusuhi na ntanga hi ku loko hi vulavula hi laha hina la ka department ya hina hi va hi vulavula hi 50 kilometers radius hi tlhela hi vulavula hina ma-forum community forums lawa hi tirhisanaka na wo hina ti-municipalities leti hi tirhisanaka na toho 8 ya ti-municipalities leti nga kusuhi na Kruger National Park hi ta va hi tsundzuka leswaku Kruger National Park yi andlale kusukela Alipompo ku ta fikela hale Mpumalanga se hi tirhisana na vo lava hinkwavo ka vo lava welaka ka ti-municipalities leti nga between Mpumalanga and Limpopo ehenhla ka sweswo ku va ku ri lava nga kusuhi swinene na laha ntangeni hi lava hi tirhisanaka na vo so ku va ba kota ku hi fikelela hi va fikelela through the community forums leyikulu enhlangano lowu hi va fikelelaka hi wo i people and parks hi vo va nga matsolo ya hi kumbe milenge ya hina ku hi fikelelela kwale ka vanhu lava community se ku ri koho hi sungulaka hina ti-programs to karhi handleni ka matenda lawa Nhlamulo a nga vulavula hi wo na hina swo karhi as a department ya SET leswi hi swi endlaka na ti-communities like program ya ma-wildlife economy ha hi fikelerisa eka vanhu va hina like ma-waste economy hi leswi swi fikelerisaka eka vo kumbe leswi hi va lemukisaka hi swona ku ri swo fana na leswi a endliwa ku vanhu va kota ku tihanyisa waste economy ndlela leyo loko mi kha mi vulavula mutani un'wana mi yingiseri ni fonerisa swinyana ku loko mbuya mi ni vuyela na vulongo bya ndlopfu mina ni se ni sungula ku wolela vilongo la leri nge yini hi ndlela leyo Nhlamulo ni ku ntsakela ku la ku tiva ku malanguta malembe loko mi kha mi tirhana na vo vanhu lava kumbe munhu un'wana na un'wana yaloye a lavaka mpfuno na n'we ma nghenelela mpfuna inkomo mashi mhaka ya malembe a hi languti so as much as hi ngo a hi languti mara hi na ti-criteria to karhi leti park langutaka tona ku ri hi kota ku empowera vanhu vo hambanahambana so what we do age is a restriction nakatsongo un'wana na un'wana as long as na malembe 18 u na pasi u kota ku registera company u kota ku va u registera ka CSD u va u na bank account and u va u ri right hi tirhisana na un'wana na un'wana ndhawu ya ka n'wina mi ta ni byela ku hi swihi leswi mi nge ya mfambi mi nga byelangi rixaka mayelana na ntirho wa n'wina wa siku na siku na leswi mi nga tsundzuxaku tanihi buti Nhlamulo kusuka ka Kruger National Park kambe ke i ma ni tlhelela ka sesiphoxa va hetisela sesiphoxa ni lava ku mi ni byela ku hi swihi leswi mi nge ri a mi fambi mi nga swi vulangi kambe ke na loko mi kha mi endla tani mi kha mi nga fambi mi nga swi vulangi vukorhokeri lebyi mi byi endlaku ka hakeriwa vanhu va hi hakela hina a va hi hakeli hina hi hakeriwa ku va korhokela okay alright na mitwa se hi ku angarhela mi kha mi langute ka bulo ra namuntlha mi langute na ntirho wa n'wehe lowu mi tirhaka la ka Kruger National Park hi swihi leswi mi nge ri leswi ma ha ri ku na nkarhi wa ku vulavula moyeni a mi fambi mi nga swi vulangi
o i ku vula ku eka vayingiseri leswi nga swintshwa sweswi hikuva ku ve na lembe ra 2021 la hi nga huma hi endla road show. Eka road show yele kote ku va hi hlangana na vamabindzu nyana lavatsongo va ku fika kwalomu ka 600. So eka sweswo loko karhi hi vulavurisana na vo hi lave ku tiva ti-challenges ta vo ku yini swi rhalanganyo leswi va nga na swo hi kuma ku kun'wanyani timhaka ta ku va i tender readiness yin'wanyani timhaka ta mali ku va va nga yi kuma tender u kuma ku nkarhi wun'wana emandleni a va na nchumu se hikwalaho ka sweswo ni ri eka vona xiphiqo lexiya xa mali hi le ku hi xi langutisisile n'hweti leyi nga hela ku sayina ntwanano na Sanlam ku a hi nge wa n'wamabindzu lontsongo i kume tender yo karhi kambe a nga swi koti ku fikelela ku sungula ntirho lowu a faneleke ku wu tirha so hikwalaho ka ntwanano lowu wa hi wa na Sanlam hi endle leswaku Sanlam yi nga kota ku yi nga pfuna en'wamabindzu le ku fikelela ntsena ka 1 million hi n'wamabindzu wun'we se sweswo a yi ri ndlela ya ku hi swiphiqo leswi nga ko hikwalaho ku tala ku va na swiphiqo ka vula kwala ka ku sungula hi mali swiphiqo leswi va hi byelaka swo ha swi yingisela ha teka goza ro karhi na kwala ka ku va hi vona ku van'wanyana a va swi kota ku fikelela va ha ri na swirhalanganyo swo karhi ku va va fikelela matseni ku endla kahle laha ka matenda se na leswi swi hi nga nghena hi ku hlanganyela na va supply chain hi endlaka ti-tender readiness workshops leraku eka n'hweti leyi taka a va hi rindzeli ta va hi karhi hi va rhamba ku va nghenelela eka swo se xin'wanyana lexi ni rhandzaka ku xi vula ngopfu ni kongomise eka vantshwa va le Limpopo kusukela ePhalaborwa ku ya fikela ePhafuri i ku ka n'hweti leyi taka nako hi ta va na leswi hi swi vulaka a pitch and perfect competition laha hi karhi hi nga ta va hi karhi hi va trainer va vantshwa lava nga na mabindzu ku va va kota ku presenta emabindzu ya vo a hi nge ku na lava va lava ku endla vekisi kumbe lava lavaka ku va pfuna hi swa timali se va kota ku va va ri ready ku va va veketela va ti hlamusela hi laha swi faneleke hi mabindzu lava nga na wo so hi langutele ku va na vo a va tihlanganisi na hina eka 013 735 4266 013 735 4266 timhaka ta training leyi nga ta va hi ri na yona ya pitch and perfect xin'wanyana na xo lexi nga xa ha ri ki xintshwa xa namuntlha xi ngo huma hina leswi hi nga swi humesa hi swi vulaka ku it calls for proposal hi karhi ki hi vitanaka ba swibindzwana swo karhi lava va nga va ka va endla skin and hide production lava nga ka ecotourism la swi katsaka va ma-tour guide va ma-tour operators la hi ta va hi lava ku va pfuna eka ku ringana nkarhi wa 3 wa malembe vo lava kutani yi ta huma through ti-structures ta communities leti nga ti vula ku va tihlanganisa na hina ku va kota ku nghenelela eka ti-opportunities leti nga ta va ti ri kona vhiki loko ri herile swi ta va se swi hangalakile sweswo i swa Mpumalanga na Limpopo hinkwayo ka yona khensile swinene mi tsundzuxa xinavetiso xin'wana xa ku swi kumeka swipexal leswi swi kumeka eMpumalanga na le Limpopo ntsena khensile swesipho xa mihlayisekani yi hlayisekani na n'wina inkomo sweswo mingisiro Munghana Lonene FM va fambisa swesipho xa hi tseleni hi vutihlamulela ni na timinete tingani 1 2 3 na timinete tinharhu leti mi nga ti tlonyaku mi ni byela ku hi swihi leswi mi nge ri a mfambi mi nga byelangi vayingiseri va Munghana Lonene FM ngopfungopfu va Afrika va vulavula hi kongomisa sweswo no inkomo mhashi lexi ni nga ta byela ka vayingiseri va hina i ku hi kombela ku ri
va nghenelela eka website ya hina yi nga SANParks website or va nga google ku SANParks tenders hi laha ku nga na tithendara hinkwato ti nga kona ta under SANParks. Remember ku Kruger National Park i umbrella henhla ka SANParks, so hi laha opportunity to tala van'wamabindzu ku hambanahambana ka vona a va ngheneleli ka website yaleyo va karhi va checka from tithendara ta RFQ opportunity ti kona kwalaho. Number 2, na swi tiva van'wani vayingiseri va nga vutisa ku ri kuma njhani opportunity. Kruger National Park yi na 20 section ku nga Nshanatseng na Marula. Nshanatseng hi le Limpopo, Marula hi le Mpumalanga. Na le gate na Phalaborwa ku na muxavi loyi makaka sure ku ri ku empowera van'wamabindzu lavatsongo, na haleni laha nga kona Mpumalanga yi endla the same thing yi karhi empowera van'wamabindzu. So xin'wana xa mahetelelo i ku vayingiseri lava yingiselaka nhlamulo ku buy or Kruger National Park a hi scam. Loko va rhumeriwa ma request ku va quota a va respond, because this is one of the biggest challenges we are having. Swi twisisa ku ri ku na scam swo tala, mara loko va hlangana na vito ra nhlamulo a va respond swi ku a hi scam. Kwala hi swi proofread njhani, hi swi huma njhani ku nhlamulo a nga hayikiwangi ivi a tisiwa ka mina? So lexi va nga endlaka xona, ni nga mi nyika na nambara ya hina la yini ku verify just ku va kota ku va sure ku ri hina 013 735 4120 kumbe ka nhlamulo email address ya mina i nhlamulo.kubai@sanparks.org. a hi lunghiseni kubai le i ku kumbe ku kubai ai kubai so xin'wana nhlamulo.kubai@sanparks.org. So xin'wana lexi va nga ta va na xiphiqo xona a va hi foneli kwalani kumbe va hlanganisa ka email address, hi ta va na vona ku va hlamusela kumbe ku va nyika anything lexi va ka va xi lavaka. Nhlamulo ni mi khenseli swinene ku va mi kota ku va xiphemu xa nongonoko lowu, a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi ku diya ku engeta. Khensile inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM ra va hi bula na vona nhlamulo kubai kusuka la Phalaborwa la kambe ke hi bula na vona kusuka la antangeni wa swiharhi wa Kruger hi laha hi nga kona. Hi leswi swi ni tsakisaka ku tirhela laha, ku tirhela laha swi ni tsakisa yini sweswiwani loko ni huma la a ni hungase hi ku ya amporosini na yinini, ni hungasa hi ku vuya ni ya vona swiharhi ni vona hi ku hambanahambana ka swona. Tolo ni dyondze na ku la xiharhi lexi xa hala ka hina loko xi hlayela ku fika ka mune, ve khalanga va hlayela ku fika ka mune, loko vo hingisa ka mune ya va vhe va hlangana nhloko a ni tivi ku va swi kuma kwihi, vo hi hembela hi na ha hlayela kambe i swin'wana swa leswi hi hungasaka hi swona loko hi ri la a KNP. Na loko mi nga hi kumi mi nga vileli, hanya ko va xiphiqo xexiya xa ku timhaka ta vuhlanganisi ta tikanyana la na ko va lo tindla hi vomu ku ti tika leswaku hi nga huxi swa tifoni hi ndlela yaleyo. Khenseli kusuka studio 13 kiya a fambisana na Dyondzani Mugwambani, mina ni khalanga Pat Mathevula, muhumelerisi incindani Eric Mabasa, kasi amchinini a ni ri na Patrick Shai. Sweswi ni vona ku fike Jolene Mbekushi, fikila Jolene, khenseli Jolene nongonoko dzumba na mina wuko a yi ko va ku dyeni mara ta fika sweswi a va n'wi nyikanga swakudya. Okay, a yi ki fikile la ta mi tisela nongonoko lowu wa dzumba na mina, kambe a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini. Kusuka kwalano dzumba la mina yi ta va yi sungula na tatana Ike Ngoveni hi vuyingiseri bya wena a ni buli and a ni hembi, and wa swi tiva muyingiseri wa mina ka ni munhu wo hemba, ni byi khenseli swinene and a ta ya mahlweni byi khensa. A hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku ni tshemba ku muhumelerisi a ka ha lunga ka mhaka leyi ya mundzuku ya ku vitana xiphorisa xa Mpumalanga leswaku va ta kota ku va na hina la ivi hi haxa na vona ku loko vanhu va ri na swivutiso swihi kumbe swihi leswi khumbaka timhaka ta xiyimo xa vugevenga va kota ku hoxa xandla. Hlayisekani va na siku lerinene, tata.